Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel yeah, of course namthetha yakhe yalala yi-album ya hosi ngoma Mr Post ya 2024. Munhu un'we ntsena vhele yeah, so ka sunguta of course ra 25 ta November, as you can see ni fike ni scrolla ka account ya hosi ngoma Mr Post. Walo ni fane scrolla ni fane kuma ku hayi se ku busy blind yeah, he wrote 1 December vele as a release date, even then ku vekeriwa track list, so hi ta hi khe hi nghena ka this track list hi n'wi mi swi tivaka Master T Style. Hi leswo yeah, so loko hi pfula of course swona on the right ku tsariwini marito lamakulukumba ku munhu wun'we ntsena Mr Post, vele swi to obvious ku i title, even on the left ku tsariwe swona ku Mr Post munhu wun'we ntsena, as you can see kwalano. And before ya ku le ngopfu na yena la ka image lama swona ku i kombisa swona na yena i tlhavekela rintiwo leri a ku 1 ku confirma vele swi fambisanaka na title ya yena ku munhu wun'we ntsena. So attention to detail here, it's insane as you can see, i tlhavekela na 1 na yena kwalano. And then of course hi nghena hi ku track number 1. Track number 1 it's munhu wun'we ntsena. Hayi hala hi twini already clip liya hi twisetele ngopfu ti-clips letiya, like so we know ku track liya of course yi na xigego xikarhi, yi na xigego, munhu wun'we ntsena. It's basically more like hi yena ntsena, hi yena a rhulaku kahle like music lowa ndzumba loyi hi yena a nga henhla ka lava van'wana hinkwavo. Wona mhaka leyiwa leswi a zama ku kombisa swona ka this track leyiwa. So obviously since a swi tiva ku i lwa na va mani, hi nga vula ku a nga kha a zama ku va a kha a kombisa ku is above Limpopo Poison, in other words hi yena a cinisaka vanhu, not tigigi ne. O vula ku hi yena a cinisaka vanhu, hi yena a nga khoma ndzumba like music as a whole. Na mhaka leyi u revolver around yena, that's why ku fike ku vulavula na hi vito ra yena. Yeah, hi yena a leadako. Na mhaka leyiwa. Then track number 2 very i Vinyi va Timbila. So Vinyi va Timbila a hi twisini clip ka live video ya yena, so ya swi kombi na ku ya ha fambisana nyana na track number 1. Wu kombisa ku hi yona a nga na power. I think swi ta fambisana ne, I think ta fambisana ni kha ni ti yingisa kahle based on the clips. Hi nga tlhela hi vekela that clip again, ho hi vekela mi hi yingisela kahle. Then track number 3 Rinyamanyama featuring of course Millicent. So Millicent of course hosi ngoma Mr Post ifike ikombisa ku makwavo of course wa khale ka sasekisa mcini of course wa xibelani hinkwenu ta khe hi n'wi tiva and stuff like that. So track leyi hi yona nga sungula a yi posta Mr Post ku a tsarile 30 ta October, as you can see kona fa kombisa ku Rinyamanyama loading i beti leya of course yi nga fika yi impressa na makhadzi ne. So a hi vekeleni again. As I've heard yona yi na slow jam, yi twala kahle, ku na ku la ntiyiso beat yi twala kahle and stuff like that. So ku ni twa ka yini ka Rinyamanyama Sathi nzameni my best ku va na ku twisa ku nga ku vuliwa yini kahle. So another theorist nharhu yo sungula Rinyamanyama yi nga yi kha yi vula a literal interpretation yo i munhu loyi a rhandzaka nyama, a ni Rinyamanyama i rhandzaka ngopfu nyama ngopfu, hi nga yi vula that way. Swo sungula loko hi interpreta daideng hi nga vula ku i munhu loyi a rhandzaka ngopfu nyama, mara swi twa ku swi va swi ri wiki nyana ku la ntisa swona mara. So number 2 Rinyamanyama leyi swi tikombe na ku maybe ku nga kha ku vuriwa
n'wanuna loyi a rhandza ngopfu vavasati ma swi twisisa mos. So lero mi nga kuma ku track leyi fika yi tumbetiwa that way, mi kuma ku yi fika yi va na a hidden message, mi kuma ku yena lavakulukumba ha swi twisisa mara vana va nga swi twisisi ku track leyi yi vula loyi n'wanuna loyi of course a rhandza ngopfu vavasati. Vana mhaka leyi vavasati like yi ku ri nyamanyama that way, you get it mos. Hi tlhelo rero of course ra tele bedroom ma yi twisa yena mhaka leyiwa. Then theory number 3 yi nga yi khalwela maybe hi vudyelo. I think swi tlhe swi hi vuyisa ndhawu yin'we hi vudyelo kwalano munhu loyi a rhandzaka of course ku dyela like in terms of money wise very le mali la. So in that case swi nga apply to both men and women loko ri se hi fike hi lawula hi mali. Ni nga vula ku na n'wanuna maybe na vudyela ngopfu or n'wansati in this case na yena i na vudyelo ngopfu, hi leswi ni swi twisisaka swona ku hi track leyiwa wena mhaka leyiwa. Hi leswo khe hi hindza of course hi ya ka track number 4 mi veri Maputo ri ku Maputo ntsena. So Maputo we all know ku ri of course yi le Mozambique. Maputo of course yi le eMozambique, yi le kusuhani vele na lwandle. Vo tala ku va Maputo of course va kha va ya kusuhani na lwandle na mhaka leyi. So leswi nga fika ku tsariwa swona ntsena sweswo. So we don't know ku o ya ku praiseni ka Maputo or ka njhani na mhaka leyiwa. And then of course khe hi hindza ya ka track number 5 va ri tlanga ngoma ni ku twa wemba nyasi. Hayi veri ku tlanga ngoma I don't know, swi komba ku ri a normal track loko hi langutiseni mos tlanga ngoma. Most likely ku nga kha ku ri a normal track. And then hi ku track number 6 kumbe hina hi swi hleketisaka swona very track number 6 i nhlawulo. So before hi nghena laha mi fike mi swi twisa ku hi tradition ya Mr Post track number 6 i beef. Na loko hi va hi khe hi langutisa of course eka lembe ra 2023 track number 6 of course a ku ri beef, tsima ra ntlambi ya a ku ri beef na leyo. Hi cheka still na le ka 2022 1 million na yona a ku ri beef na mhaka leyi. So tradition ya Hosi Ngome Mr Post track number 6 i beef. Na uma 2021 kwalaha track number 6 a ku ri manyangatsi na mhaka leyi, na yona a ku ri beef. Okay, so leswiwa swi fika swi hi leave with one option yo ku nga kha ku ri beef. Nhlawulo vhele a ni wa swi tiva ku ti-votes hi ti-elections. So most likely mi ni twa kahle, most likely this track ku nga kha ku before Ben Mayengani timhaka ta nhlawulo wa yena of course ta AADP hinkwenu ni swi vona ku AADP a yi tirhangi kahle at all. Na 1% a yi nga yi fikisanga a yi ri ka vuma 0 point something kwala vuma 0.05% in overall and stuff like that. So a yi nga tirhangi kahle ka ti-votes ma vona mhaka leyi. So ku na high chance yo Ben Mayengani ya bohi swona. Ya hi ta hi twi hi swona ku track ya kona yi ta yi ri xinjhani. Mi endlela ku tlhe ku va ku ri leyo yo vulavulela a yi ta namba hi phela beef leya se ha yimisa hi khale va nga ha bi ti-beef to vulavulela Hosi Ngome Mr Post na Ben Mayengani. So most likely ku ta ku ri that track a kha bifiwa hi swona laha ndzeni laha. Hi zamini mara swi ndlangi vhele a ni ha yi twisa context ya kona ku yi ta yi kha yi fambisa kwini. So most likely hi leswi ni swi vonisaka swona la ka nhlawulo laha. Ya hi leswo hi hindza hi ku track number 7 ri Majuda featuring Dr Sandlen. Majuda vhele na ha swi tiva ku i Mayuda i Muyuda, it's basically like Muyuda. So of course Judas of course i munhu loyi a nga fika mixengenkulu wa Jesus Christ na mhaka leyi, loyi a nga fika a xavisa Jesus Christ. Hi yena a nga ndla ku Jesus Christ of course a hetelela a va mbuwini and stuff like that. So loko hi hlavo Matthew chapter 26 verse 14 to 16 yi ri Judas Iscariot, one of Jesus 12 disciples, what was said disciples va dyondzisa of course, goes to the chief priests and offers to deliver Jesus in exchange for 30 pieces of silver, as you can see. So loko a xavisana Jesus la a n'wi xavisa hi mali, na mhaka leyiwa. In overall leswi of course a nga fika a xavisa Jesus hi ndlela yaleyo. So nga tlhela fika n'wi tswotswa kunene, imagine. So mara Hosi Ngome Mr Post yi te a hi beef. So swi endla ku swi fika swi as Master Tissue swi ni tikela ku hi ta ku swi ku yini hi ku vhele loko ku ri Majuda ku ya ha yi na xigego guys track leyi ri wrong. Mara guys Majuda yi kha yi fambisana na Majudas.
yi nga vi beef. Okay. And then of course hi hinda ya ka track number 8 Tower. Oh, Tower stiva man, Tower stiva. Yeah, vula lindle na usingomisa the post on very na video ai endina kha komisa ku loko again ka Tower le ka bona de na kona ka channel ai fike swi katsa kwala la na ku tlhe ku va ku ri na plan yo karhi la allegedly vongo iya ye leyi ai posting of course a big fan so ligezana nukeri ni nga yi vekela kwala on the side. Yona Tower ya kona usingomisa the post yo gonya ka nharhu mi kuma ku na le henhla le ka floor ya number 3 yi gonya kahle am sure ku ya himpela yi gonya ku gonya. So la obviously ku ta ku ri beef ya tiyindlu laha ku ya vulavula hi yindlu vhele na tiyindlu and most likely Benny Mayengani a nga a before hi timhaka ta vhengele ra ka Belisi. And stuff like that, like in terms of his house kwani mi sure ku yindlu ya yena Benny Mayengani like yi gonyeni kambirhi then ka floor ya number 3 la yi ko xixi ntsanana ka floor ya number 3 that's why hosi ngo va ku vhengele ra ka Belisi it's because that section yi ntsanana la henhla la it's more like mavhengele lama xikhale lamiya wena mhaka leyiwa. So yeah, mara yeah, in overall we know this track Tower ya fambisana na yindlu. Yeah, obviously ya fambisana na yindlu swin'wana. Mr. Boss a hi munhu wo treka vanhu ka ti-titles ya fambisana na yindlu and then na ti-beef ta tiyindlu. Obviously Benny Mayengani a nge siyiwi i ya ku rhongweni. So problem se hi le ka track number 8 and a ndzi za ni vona kokwana Afrika la so what if na yo katsiwa la yi nga katseka yona ka track number 8 or track number 7 or 6 kwala loko ri yi kona vhele so mara Tower swi twa ku ya vulavula hi tiyindlu leyi beef ya tiyindlu leyi na mhaka leyi and stuff like that. And then of course hi hinda hi ka track number 9 va ku timintsu ta Vatsonga. Timintsu ta Vatsonga I think swa twala ni featuring Dr. Sandland. I think swa twala ni yo twala timintsu ta Vatsonga loko timintsu la swilo swi sukelaku kona ya vundzeni bya vanhu bya Vatsonga like yeah I think ya twala like ku na ndiyo ni interpreta timintsu ta Vatsonga hi sweswo Xitsonga xidzi. Yeah, and then track number 10 of course vinyi va timbila instrumental so swi tiva instrumental very it's a remix so a remix ya track number 2 as you can see kwalano in overall leswi nga fika swi ndlisa swona kwalano. Yeah, a hi ngheni ka ti-credits very hi hlaya fast hi kota ku heta. Yeah, all songs composed by Mr. Post and DJ Gift. So as you can see DJ Gift na yena a ri mucompose la va tirhe swinene va ri vambirhi na Mr. Post kwalano. Backing vocals by Mr. Post, Mpanyas, DJ Gift, Millicent, Mwashibombi and Dr. Sandland as you can see. Produced by Mr. Post and DJ Gift. Keyboards by Mpanyas and DJ Gift. Engineered by Mpanyas and DJ Gift. Recorded at Centurion Studio. Mastered by Revolution. Hopefully this time around vandle swona ka 2023 a ni to ka ku ndleke yini la this time around hopefully ntirho ta wu sasekini wu basini. Published by Pops Music. Hi leswo back cover ya yena hi yaleyo as you can see. It's adequate nga vula tani ku it's adequate yo va kahle it's adequate nje. Then front cover yaleyo mina personally a yi ni tsakisi but a ni swi ya na ti-color preferences maybe pink is not my color vhele so yeah but swi komba swi ri clean and stuff like that hi sweswo. Loko ri amgoza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe. Vele baya bala bare no ume kanjani na vele baya bala baloye bamisa vele baya bala bare no ume kanjani na vele baya bala baloye bamisa vele baya bala bare no ume kanjani na bari ningasi wine ningasi pop bari ningasi wine we karishimayo bari ningasi pope shebeshika bari ningasi wine we makazi nilakuhuma nikatazana okamimoya jeleyo awa December ikafika skime kufike na ina skime iuma likopo skime ifuma shilikopo skime
Disemba ikafika skime, kufike na ina skime, iuma likopo skime, ifuma shilikopo skime.